Bro, sini apa? Ngapa sih Mandrong? Saya kepercayaan lo. Wih. Wih. Mantap bener ini ngopi. Aduh, enak banget ah sore-sore begini mah. Kemana nih ya? Sepi banget bocah. Bro, Lain. beneran aja lo. Iya. Mantap nih kopi nih. Kopi. Itu deh, nah lu kopi. Jangan ajak lah. Wah, dibeli. Ya elah, dikit doang coy. Jangan coy. Tamat. Sepro dah, sepro. Beli di warung deket itu Ya warung. elah, gue bayar doang, gue mah bayar dikit. Ah, betul lu. Dit. Gua ketinggalan ini. Wah, si Rul mana nih? Kopinya tinggal. Nomah. Mantap. Wah, si Rul. Lah, kopi gua kurang. Wah, gila ya pasti. Ya. Sudah disepilai. Dari gua kerjain. Saya kepercayaan lo. Bro, sini apa? Ngapa sih Mandrong? Ngapa lu? Tahu nih, motor gue mogok. Bensinnya kali. Ah, udah. Ini lagi. Ya wes, jalan. Ya. Mampus lu ngerjain. Wah, orang kemarin lagi. Nah, aduh, suwe bener tuh motor pakai mogok. Gak tau dari mana? Di Bintaro gua. Iya. Oh no. Sialan. Apa tuh? Tahu nih tanah mulu setelahnya. Gue Mandrong. Kopi apaan ini? Mampus lo. Jadi lu orangnya.